Mwana omuto onero tenenrete enyatari etale mu 4 kurwachete nyetari enkosa ngeli milioni yemo wono yuna to ukwana daktari o make sure nyatari usangeli 1 milioni nye noko nyoro bwiboro muri muiwede madera kirengaki daktari. I hope very soon esengenjo kube katolekere ntororo ngoge nole to 20 million 30 million tokole kwere ayiskezem omongi noyo royo huyu mama mkikufa yeye anakuwa analinda nyinyi pale. Huyu mama wakati nimeambiwa waziri wangu wakufa ingie ndani amekataa. Yeye akasema wacha nikufe nitaamka. Yeye anaamini sana Biblia. Yeye akafa akawekwa ndani, lakini kwa tumbo yake ni kubwa kidogo, hiyo tumbo ikashika. Kwa hivyo huyu mama ndio motisha wetu. Nilimtoa umashi akuja tusaidie pale. Mama, ile marekebisho yote umesema pale tutahakikisha kwamba imekuwa ndiposa ile mochari yetu ifanye kazi. Muwanje umnoyo abakolegas kusemu ila liboso linet na boku wa kukubundi. Aya, asante mama. Watu ndio utakuwa shughulikia bwana kana harusi hiyo mondo yao sangeri milioni 235 kwa 47 million. Mungu appreciate services je improve ribosongali nesenge ja daktari abana barengi ko kunyagitari gali kenyengima kisi nero nambeya ase koiraninze amakweli y'abantu egasiya no mugabana mwana akitenkura no koranga ki abantu bane bamenyetemya mbaga kiolera yasaye natubekere moyo ganya morole okimotuga igamwiwe n'abantu bakuoga bawanga maliyogyo kwa butire ko tora bagetutu akyo nyomo getutu na monyo romwe engomotiga mosekere osenyore mu rominto kako kubulige tanda atamena korokuru nyakitari engomosekere abo getutu na tebire basika abantu bose no banyomerega achari abaiswa naro abaiswa ne baya ngabane mucho kayana ya njuga no muiwon no mugetutuga akiye montara alengere ngati nkolinda